megalayapost.news. Presiden Kekasih Student Union KSU usamla lambok Starwell Marngar ula banjur baka sorkar jela kadon kamban menjur biang sakawe ke resolution hapo ke yang dorbar tauan ban penteri kam ya ke inline permen ILP hapo Meghalaya ya kani Presiden ke KSU ladawana ke sorkar jela habokren halor ke jingbom dan kian ki kanun ki baklan ban yadai ke Meghalaya na ke jingwan buhai snong bean ki bar jela habokren kilat patai khobor usamla lambok Starwell ula ong kendiat sena mensuang ke sorkar jela kalapli ke kerdop ha umling Riboy District Henry Menta kani ke kerdom kala ying ja penban usamla lambok Starwell ulong baka kerdop kabel ying ja ha umling Riboy District kadai kaan bami nak Meghalaya Resident Safety and Security Act MRSSA ulong baka seng nadu basdang kaya iban ya kejingdon kamban penturikam dak ILP Meghalaya banyada na kejingwan buhai snong bean ki barjela lada ka sorkar pedeng kadang le menti bar kadang pulisa ya ka resolution ban penturikam ILP Meghalaya bala menjur da baro anri pongut ki MLA hapo yang terbar tawan kasur kalong balada ka sorkar jela kadon mensi embosenrang kadai ban menjur biang sakawai ke resolution ban penterika ILP Meghalaya laong usamla lambok Starwell Presiden ke KSU laong rusyan kasi isi kan syong jingalang ban syong perkan ki ay kita kisiin jam baka seng kan syem ban penbor ke sorkar jela bakian ki kanun ki baklan ki day ban don no kloy ban yadai ke Meghalaya na kajingwan buhay snong bean ki bar jela ia keren sepang kajing sosngai ia keren sepang kajing long renti ko tong kejat penting tumi andai persopsi kalau kadu utang pat don kita an pinun penjada ya kejat penting tumi ini ya keren dak put kemau di khot yang ba kendiat senam mensuang ke sorkar kala pli itu kerdok ti pomling andai mata kalau kelalo ke jingja ketu ke di an bumi nak ta ke MRSC ia keren ru sepang ke ILP kum ka seng ngila jeban bayang ru ke nongrem kum ka sorkar kala pas resolution sebab coba oro andro pungut kila ya munjur yang tersolution dan persengus kar menteri kam di pok jelas ni yang skam dia kata lada kata sekarang dia kadang menteri bat kadang pulisa eta tersolution kasur kami golong ba kasur kar kadon komisi mesenram kadon pas biang sakoi pat solution nam ta menteri kam dia ILP pok jelas ni da kalian kesan ni secong perkat seniwa kum kasi si banwan gila senjam ki hapan sim nulis khmat ban penbor sorkar bagi an kanon ki ban penkeloy banyada jing ru ketap mendari batibar jelas pok jelas rajuni hingan keren hani watangnya ke MRSA berada ke an ular kan zeru sorkar kelele pun jaka sakata lai ke ong ai le pilat ngirum tep ka al pilat kunu berta andai masumon ong lada ya ai pilat petrikam hoi pat jelas belai pak petrikam ta al pilat ni pok jelas rajuni petrikam betul ILP kelong stor bet tebeli ke sokar dia ong ba sikwi jela ka priang ka LP ka ba ka jela juga priang ka LP ngasau kini ke jela sikri bomban la kalong tung sokar jelan sokar dia tang mati jela ban jubak murai na kalian itu kasang nian ka nong demba ka sorkar ka penterikam ka LP kantam tapi payo LP ru kadiban penterikam ba kini MRC kenapa mara jinge da jir ku tap pri sobat ko jela nong ban penduk ne kon ba persa kini ki mendar baru ka jela jungi ka ba kidon dungi kina perkara ke pat ya kita gi mender pok jala jungi kantam pok ke pri kira ko ndai ngi kentu kantam na le ka isu kentu ki jat bre sange sendon tapi sange te ka e ban jiang ni tapi ki jepun bai pot sam ngem pat sotuk sota kidan te regional komiti ngempat i ban poi chunuk bolong conclusion bokot andai na kaliang juga sang kit khot kelas ni dari si bengen ye bodian pangi pengor khnang ba kanam don kuno ka jing sosi iki produk basnam ko syong pok kaput bat khamtam ki ong ba khando ko siap kanum sentut sekiwi pat jujian nak puas puas ndai tangkawin ko makren nangkong ba rata ka sokar kamla ampat kena jing song sungai jing produk basnam ki khot chung ka seng nak leng pri terap kilarai takawai jing rai ko ba ni hap pat khat mai nang semua nam kwa ban link spang kata ka ti doyong bat ke isu mender ni keren ni MRC ni keren spang bat kunu banyada ya ta jing waru ke step kibri unabar spok aja lah jini hari doyong long la kawai ke subject la kolong kalau we ke topik hari ki kwa jungi kolong ba kani amras eru kade ke jingle kon jakai sorkat jangan ke penteri kah bok kan yu ta juduna ta ka an sepan baga hari ko bajia kolong penteri ka an pak penteri kam ha la persang bara amen mi ke dum kan ram mi ki kita ing soba kade ke jing bakalan ke sorkat megalayapost.news